Sas condiciones de su tempus sovra de sa Sardigna videne che lo pacunui luchin addensamentos maiores in sas oras centrales de sa die, nui lo attrettos in sa banda orientale e de su cabecciosso chin precipitaciones debiles e fintas a carattere de rovescio temporale. Sorventos an sulle debiles da sa banda orientale in su settore settentrionale, chi tendene a mudare in su curso de su zero, de direzione mudongias in atros locos. Sos mares an a essere pago movidos. Sas temperaturas mínimas an a essere infalate a zero in sa Sardigna de su capoisusu e che na mudar de rilievu in atros locos, Casteddu 20, Tattari 11, Nuggoro 3, Aristanis 2. Sas temperaturas massimas an a essere infalate a zero, Casteddu 25, Tattari 24, Nuggoro 21, Aristanis 24.